Matthew chapter 26. So qala ukufunda verse 20. Verse 20. Sizogcina verse 24. Swelake verse 20. Kwathi sekuhlwile wayehleze endleleni nabafundi abayishumi nambili besadla wathi ngiqinisile ngithi kini omunye kini uza kumkhaphela. Badabuka kakhulu baqala ukusho kuye kwaba yilona loyo ukuthi kungaba yimi Nkosi na. Kepha waphendula wathi ufake isandla kanye nami esitsheni uyena oza kumkhaphela. Verse 24. Indodana yomuntu iyamuka kambe njengokulotshiwe ngayo. Kepha maye kulowo muntu indodana yomuntu ekhashelwa ngaye kukuhle kulowo muntu ukuba kazalwanga. Asipulele. Baba egameni lomfelo wethu uJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, sesikufundile izwi lakho, ngiyacela ukhulume ngalo ngomoya wakho ongcwele. Jesu Kristu inkosi. Amen. Izwi esilifundayo ke la likhuluma ngokuthi inkosi uJesu wayesizokudla isidlo sokusayo sokugcina besiyahamba. Lithi-ke wayehlezi nabafundi ekudleni abayishumi nambili besadla wayesethi ngiqinisile ngithi kini omunye kini uza kumkhaphela. Uma-ke siyibuka le ndaba sifuneka sikhumbule ukuthi kwisambulo siyatshelwa ukuthi ilundlu lahlatshwa umhlaba ungakasekelwa, okungukuthi uJudas Iscariot wamkhaphela umhlaba ungakasekelwa. Akamkhaphelanga njengoba kubhaliwe la, wayesemkhaphelile ngoba uNkulunkulu izinto zakhe uyayisetha. Ingakho uJesu indodana kaNkulunkulu uyayazi engakakwenzi ukuthi uzokwenza. Ingakho uJesu indodana kaNkulunkulu yamrecruiter, yamenza umfundi ngoba kwakufanele akhashelwe ngomunye wabafundi. Namanje-ke kusenjalo khona abanye bethu abakhona la endlini, abanye abekho, basidonsiwe balethe endlini kaNkulunkulu ukuze kubonakale ukuthi bangabe siphoko. Azanzima amagama engiwakhulumayo. Ngithe badonsiwe balethe endlini kaNkulunkulu ukuze babonakale ukuthi bangabe siphoko. Kufanele ngisekele ngezwi lenkulumo yakho ngoba ibuhlungu, kodwa ibuhlungu elibayo iyiqiniso. BaseKorinte bokuqala chapter 1 chapter 11 nosijwayele ukufunda makuyisipho. So qala verse 17. Ngamanye amagama into esike sakhuluma ngayo enkonzweni yokuqala ukuthi udinga ukukhala kuNkulunkulu, ungamshintisa kuphela uma ukhala ngenyembezi. Uma ungakhali kuNkulunkulu kanti udalela ukumkhaphela uJesu senkingeni. Verse 17, 1 Corinthians chapter 11. Kepha nxa ngiyala ngalokho aningibongi ukuthi nikuthana kungekukho kuhle kepha kukho okubi. Leli bandla libuthanela izinto ezimbi. Ngokuba okokuqala nxa nibuthana ebandleni ngizwa ukuthi kukhona ukwahlukana phakathi kwenu. Nganhlanye ngiyakholwa yikho. Verse 19. Ngokuba kumele kube khona amaqembu phakathi kwenu, kuba abaqinisileyo phakathi kwenu babonakala. So kusho ukuthi kufanele ibandla lihlukane phakathi ukuze babonakala abaqinisile, ngoba ngeke babonakala abaqinisile bengekho
abantu abaphikisa abaqinisile. Okungukuthi-ke umhlaba ungakasekelwa uNkulunkulu wabadala abantu abazofika bezophikisa ebandleni bese bandleni. Siyayizwa into engishoyo. Iqiniso elibuhlungu. Ngiyafisa ukuthi odalelwe lokho akhale kuNkulunkulu ukuze ashintshe, ngoba ngishilo ekuqaleni enkonzweni yokuqala ukuthi into eshintshisa uNkulunkulu inyembezi. Wathi seqedile ngeNiniva washintsha. Nangawe uma kuwukuthi ubekuplanele ukwenza icebo lakhe elihle kodwa wena uzoba womubi kulona, thandaza umcele ukuthi Nkosi uma kuwukuthi ungihlelele okungekuhle, ngiyakhala phambi kobuso bakho nami ngiyakuthandisa. Ngakho-ke uthi verse 19 1 Corinthians chapter 11 ngokuba kumele kube khona amaqembu phakathi kwenu ukuba abaqinisileyo phakathi kwenu babonakale. Ngakho-ke xa nikuthana ndawonye akusikho ukudla isidlo senkosi lokho, kodwa kungukuthi kubonakale ukuthi ubani. Njengoba-ke nenkosi uJesu yasho lithi sekuhlwile wayehlezi ekudleni abafundi abayishumi nambili besadla bathi ngiqinisile ngithi omunye kini uyakuqaphela. Okungukuthi namanje khona abantu abazosukuma badle isidlo senkosi la bagcwalisa lelizwe. Akufanele basukume kodwa bazosukuma basidle isidlo senkosi. Badabuka-ke kakhulu abafundi baqala ukusho kuye kwaba yilona loyo ukuthi kungaba yimi inkosi na. Umkhuleko loyo kufanele sihlale siwukhuleka. Uma nje umzalwane umkhuleko ofana naloyo ufanele ube kwivocabulary yakho yemikhuleko, ngoba uma sibheka iHubo 139 verse 23 no 24 noma-ke iBhayibheli lethu lesizulu lithi ngihole uNkulunkulu wazi inhliziyo yami, ngilinge wazi imicabango yami. Kanti lesingisa kuyena ungihole, ngihlole, search me O Lord. Ngihlole uNkulunkulu wazi inhliziyo yami, ngilinge wazi imicabango yami. Ubone uma kukhona indlela yosizi kimi ungiholele endleleni yaphakade. Uma ungumntwana kaNkulunkulu umkhuleko kufuneka uhlale ukukhuleka lo, ukuze ungabi ofeza icebo likaNkulunkulu njengoJudas Iscariot. Ukubalekela lokho ukuthi uthi Nkosi ngihlole wazi inhliziyo yami, ngilinge wazi imicabango yami. Ubone uma kukhona indlela yosizi kimi ungiholele endleleni yaphakade. Usho njalo kumbhalo waleli hubo. Ngakho-ke uJesu-ke ebezwa bedabuka bethi kungaba yimi bakhombisa ukuthi babesho leli hubo indirect 139 verse 23 no 24. uJesu kusethi ofake isandla kanye nami esitsheni uyena oza kumkhaphela. Nanka amazwi abuhlungu verse 24, indodana yomuntu yamuka kambe njengokulotshiweyo ngayo, kepha maye kulowo muntu indodana yomuntu ekhashelwa ngaye, ngakukuhle kulowo muntu kuba kazalwanga. Amazwi lawo engiwashoyo nami ukuthi ngakukuhle lo muntu ozodla isidlo senkosi engafanele namhlanje ukuba kazalwanga. Ngakho-ke sihlole umcele uNkulunkulu akubonise uma kukhona indlela yosizo empilweni yakho, ungasidli isidlo senkosi kungafanele. Siyawazi umphumela kaJuda esidleni isidlo senkosi kungafanele. Wazi isolo esemkhapheleni uJesu wabuyisela imali inhlamvu zesiliva ezingama-30. Bathi ngikhaphele umuntu orong nayo imali, bathi asiyifuni imali. Bahamba waphuma lapho wayozibulala, lithi iBhayibheli izenzo. Wazi lengisemthini amathumba akhe aphumela phansi. Ngenxa yento eyodwa yokukhaphela uJesu. Leli igama elithi ngaba kuhle ukuba kazalwanga siyalibona lapho esizibulala. Namanje-ke uNkulunkulu mayengambulelele lizwi ungasidli isidlo senkosi uzilandele iqalekiso. Mhlawumbe wena uzuphuma uzibulale ngokwenyama, kodwa uzobe uzibulele kwelikamoya lokhumbula ususha esibukweni.
bese ethi uJesu ngabe kungcono ukuba uzalwane kunokuthi uzalele isiphobo. Thi kumpostoli Paul kufanele kube khona amaqembu amabili ebandleni kuba abaqinisileyo phakathi kwenu babonakala. Ungabike iqembu elinamanga elingaqinisile okuzophrovwa ngalo abaqinisile ngokusebandleni. Mawubona izinto zingakuhambeli kahle uzwa ukuthi umoya wakho ushona phansi siyabhodlisitha thandaza ukhale kuNkulunkulu uzile ukudla umcela umncele Nkosi uma ngidalela umbuso wezulu nami ngiyocela hayi ucela impela ungesabi ngoba bakhona laba bantu abangawudalela umbuso wezulu. Masivula izwi leNkosi kwiZenzo chapter 19 uma ukuthi ngisakhumbula kahle. Again chapter 19 13 ngina sengidinga maningi amavesi lapha. Hawo again oya 13 Asikala ku verse 47 ya 48 ngokuba inkosi siyalezile kanjalo ukuthi ngibhekile ube ngukukhanya kwabezizwe kube insindiso ukuze kube semkhawulweni womhlaba. Ngibhekile ube ukukhanya kwabezizwe. Kwakushunyayelwa la uPaul ekhuluma ngokuthi ubekiwe ukuthi akabe ukukhanya kwabezizwe. Ngiyakhumbula nami kunevumuvumu ngo-2012 uNkulunkulu wakhuluma ngalo leli zwi kimi langiqinisa wathi ngibekile ukukhanya kwabezizwe kube insindiso kuze kube semkhawulweni. Wakhuluma ngaleli zwi ngaqina ngaba namandla ngambonga uNkulunkulu. Luka 42:6 wayengakhomunikile wayenginika leli. Nanti kuverse 48 obuhlungu kwathi abezizwe bekuzwa lokho ukuthi uPaul ubekiwe bekukhanya kwabo lithi izwi leNkosi bakholwa bonke ababemisela ukuphila phakathi. Ngoba bakhona abamisela ukuphila phakathi bakhona abangamisela. Iqiniso elibuhlungu kwangathi ungakhala kuNkulunkulu uthi Nkosi nami ngiyafisa ukumisela ukuphila phakathi. Ungabe abantu abazoba iqembu lesibili kuze kubonakala abaqinisileyo ebandleni. Ungabe umuntu ozophika uJesu azakhuluma amagama anzima athi ngabe ngcono ukuba uzalwane. Ngakho-ke bantwana bakaNkulunkulu lesihlaleni enkosini sihlaliswe kwevile elinguMariya athi uJesu wakhetha kahle wakhetha ukuzwa izwi leNkosi. Uhlalise kwevile wenze umsebenzi kaNkulunkulu noma ngabe imuphi akakwabele wona kasabeli umsebenzi ofanayo. Eminye ahlonipheke eminye ayihlonipheki kodwa wenze umsebenzi kaNkulunkulu uzokubusisa kunomqhele wakho okulindile kwelizayo. Sengizodlula-ke nje-ke ngingabe ngisalibala lapha kwabaseKorinte bokuqala chapter 11 sesitholele ikavesi ukuthi khona abantu okufanele baphikise kuze kubonakala abaqinisileyo. Verse 23 ngokuba mina ngakwamukela enkosini lokho nenganinika khona ukuthi inkosi uJesu ngaloko busuku akhashelwa ngabo wathi abathi isipho wabonga wasihlefula wathi lokhu kungumzimba wami uhleshulelwe nina lokhu kwenzeni ukuba ningikhumbule. Kanjalo wathi abatha nesitsha emva kokudla kwakusihlwa wathi lesitsha sizivumelwano esisha egazini lami lokhu kwenzeni ngesikhathi zonke enisiphuza ngazo ukuba ningikhumbule. Verse 26 ukuba njalo xa nidla lesiko niphuza lesitsha nimemezela ukufa kwenkosi zifike. Ngakho-ke lowo odla lesiko aphuze lesitsha senkosi ngokungafanele unecala lomzimba negazi lenkosi. Kodwa umuntu akazihlolisise khona-ke akadle lesiko aphuze lesitsha ngokuba odlayo aphuze uzidlela aziphuzele icala uma engawahlukanisa umzimba wenkosi. Yikho uJesu ethi ngabe kungcono ukuba lowo muntu akazalwane. Verse 30 ngenxa yalokho baningi phakathi kwenu ababuthakathaka nabagulayo nabaningana balele. Kepha uma besizahlulela thina besingayikwahlulelwa, kepha nxa sahlulelwa siyayalwa inkosi ukuze singalahlwa kanye nezwe.
ake sikhuleke. Baba, siyabonga izwi lakho, siyabonga uNkulunkulu wethu onomusa. Indlela osithanda ngayo, awufisi ukuthi bazalwe abantu abazokwenza izinto ezimbi. Kuze usho ngomlomo wakho ukuthi ngabe ngcono kuba kazalwanga uJuda, kodwa futhi ngoba kwakumisela ukuthi ukhashelwe wazala, wambiza, wamthuma nabafundi, waphulukisa abagulayo naye, wakhipha amadimoni, kanti uyogcina kuwona. Khulekela nathi ibandla lakho Nkosi, lisize ukubiyela ukugcine ngegama likaJesu ophilayo. Lisikelele Nkosi ukuba kungabikho umuntu ophelezela abayezulwini, kodwa kube lo naloyo asebenzele izulu ngoba liyasetshenzela. Siyakhuleka Nkosi, singene enkonzweni yesidlo. Ngiyacela Nkosi ukuthi usibusise lesi sidlo. Izwi lakho liyasho ukuthi ngalobo busuku wathabatha isitsha, wathabatha isinkwa, wasibusisa, wabonga, wathi lokhu kungumzimba wami ohleshulelwe nina. Manikwenza ngekhathi zonke nemkhumbule. Wathabatha newayini, wathi thabathani lokhu nabelane kwigazi lami lesivumelwano esisha, ukuthethelelwa kwezono. Nathi leli wayini Nkosi, nasi isinkwa esingenamvubelo. Ngiyacela usibusise, silihlumelelise amathambo enyama namamoya. Ungabibikho umuntu ongalaleli noyihlongadlebe, ukuze lokho kwehlela bantwana okungalaleli. Izenzo chapter 5, u-Ananiya noSafira kungabehleli khona. Ngiyacela Nkosi, usisa lokhu kudla manje, usisa leli wayini nesinkwa, egameni likaJesu Kristu ophilayo. Jesu Kristu inkosi. Amen. Ngake bangcwele, sizoqhubekela phambili. Wake besekhanda